Asem yidiko, asem yidika. Asem yidiko, asem yidika. Hinna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano seni etie. Yeri akukodro buoni ni die kano seni etie. Yensuro nyame nsa nsuro nipa nanso ye di nidie ene beka sampanifuo ho. Na omo so de akomapa etie sans yenti ene ote baabi a wote no. Meden de akwasi insia. Asebi de kabreda so live on Adom TV, DSTV channel 280, Go TV channel 119. Multi TV digi boxes so HD plus and social live and so honum. Yes, streaming so Facebook Adom TV Extra. XTRA Adom TV Extra. Oko YouTuber search for Adom TV. Subscribe, share more be enye bi enhwe. Ja comment e wase. I prefer na second say come Kingdom Herbal Center of the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules abeso yasne. E do tatahwe a boost your immune system akwete ada wodo bi a e ba ni padwam. Umpe na apede. Stadia so adore ni padwam so no. Kingdom Herbal for enupa, Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, ebe nane ni nyina e de free wama. Na de bi onya hode ade ebe nante. New Kingdom Ginseng Power Capsules. Ebe ma ne dia. Mema na ju omo 3 point. Ye de koyanim. Ye de New Kingdom Ginseng Power Capsules no e koyanim. Edu papa no no. Mema ye mememu. Boni din untiemu mpono wajeso bema mpacho abo da brido bema pusu a kaskala emoso bema wagu waye mre wompem unya New Kingdom Ginseng Power Capsules tremendous capsules here man so dia e man dey say if you onum amana e kama when you fin bia say ye white say ye de bibia de from my hifin mo ache ai kama pa. O ma ba bi eto do bi akwa ansa beka bi ato atifofo ani eche Kingdom Herbal Center o kanshi drugling frame 0275 804 064 0275 804 064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom Osino Challenger. Happy birthday Enko Enfama Alvin Davis Brown. If Papa Brown ho ye wo Asante Mampong. You wish you all the best. Nyame enchira weba. No nyo kese kopem so be ye kese pa. Happy birthday. Alvin Brown from your father ene obusuafo nyina ehonum. Enra menu di enkomo ye kusu edi tax unkomo na ye di. Enom do bowura Cocoboard warehouse ye wotema. Habono echi na mechire wo niema mampenda da akofo apreso ye krade ba o mamu a ye yentwe han ma safide ne guan mo ene ye si esenti ye body don komi as scraps enu am ne tu mu apɛ na beto ye se national security for call no ekoloke office no show TV le so because they gidi tie nya picture kakra bi ene de e basma ka to sade no ye bom wa response ne beba eti building na me de ekire o TV ne so nani track na no mo load ne ma wo mu no ena ya lock no edan mu honom national security for akwa lock nebom asemesi ekire Isabella ya man boni oto nkade free tema ye na ye adwuma ya kwawo Bella bakọ biem. Good morning. Say ye. Nyanko Adom. Yeda nyame ase. Na enu atam be na national security ko okoto mu. Okay, into no enra no ye wie report no. Okay. Anopa no me ye say ye wo other report bia wo say ye into no me ko kroma anopa no ekoye adwuma kakra. Into ne wianu mu ho be 3-4 ho no. E na me bofa ho no mo say me ko hwe say sena eho esetia inti mi kopie mu ho be phone mu ho na mi kopie mu no e na mi hu say track sa we track kesia no ye park niema no yeah e wo inside ho no mo e na say eho na ye di kakra enye gidigidi ti say sena mi koto so no the previous day no yeah into no as normal me say time ko around say
like to say anope how far in almost say anopa na ye report na ye omo buy no omo so omo money okay into no in omo buy no mu hu say e ho na ye din amanfo ase nyama nche dan ko ye e hwa ye ase asema bo sa style no into no phone mu ho no ewian mu omo no national security for omo de omo pick up cars no white no ye nu eba area no ho no mu ra inside ho no mo omu ni ma che so omo koye wo ho no mo but all of a sudden you mu ehu say we no sa machine kete no saka machine no omu ehu say san reposition containers na nka omu ebi ma omu yi ato ho nka omu be bia no omu ehu say saka san reposition containers no back to omu normal places no na che say ye nyendie amubio okay and I already scattered once no ni aye twa de da no ye san edi egu wenu container okay eti se wo hwe bela mesa ba so biem wo hwe TV ni so a track na enu aye ye show video me video mesa kire no wo track na e kan wasem no track na enu na esi wo na no mo load niema adigum no and they say national security for no e boss so o mo to anamo akwakolọke office no eti o ma loke track no akem ba bibufro esa ebeche ba bela matese se na sa enye afidie na a separate cocoa no kwa na won na mo sprayer ye di spray enfudie so no na ebi so kane ma wo container ne so mu no kra enra na mimi hu ye kakra na me kaaye no okay me kwa ho no ela ebi mo kire me say almost di omani etutu ho no na chese containers na enye we nkwa ne wo enye machines nkwa ne wo mo na chese nyama ebi mu wo ma nyama ahudro wo chese equipment ahudro ene wo ma wo hwenso a chese anya nyama asai I wo say ye dismantle ye say me sa okay na chese container no enye machine nkwa ne wo nyama ahudro ewu okay bela besa da asibiem sadi akire why sadi akire efa emaye isabela amane boni otonkra e de free tema enti matese ese sa spray machines no eye mako 500 ene dia bo ya ka we nke betim dia makoko akuafo dia spray omukoko so ena from 2007 jeja ewo hono sa ba besi enei ya yakasa fina national security adwuna basoa ene yakwa akoloki dance ye mascrap dealers no ensa metwene ma no emfa enko it still comes back to the bia meka no enti cocoa separator spraying machines ene ya ye gina we se o se abai sa to cocoa separator no sa to spray machines edi ma cocoa akuafo ye to ye na seseka bia emma aban bepe kwan bi so de etoaba abagiri nyina sefro mi wane ye sika fra krane ma begu a ya ma na sen still back to how ye faso eyusu ye sika ekwan faso manage your finances wo man mu ejamanfo ka eto no wasem a omo nka to no wasem because say eto no mo mpe but eto no na ye too much too much because excesses wo man mu no doso na kena from 2007 man penda na ko 4% aka be less than a year I'm gonna free power ni yankra ne ma we famra eka anya hwe yanche makoko akuafo. But how many years ni? 18 ne amaba ebi mu etono as scraps. Because if you did a drum pempenso bia na ho ode ye de ye se na etie no abafom. Etie abafom sa ne value enso bafom. Ne value bafom a no man na boka. Eti fanso o man the best $1 million and the kwa kra ya ene ye ton a ebi a $300,000 kwa ye sentiment nka. Because I check the value above from. Eti back to the video again. Video na bela daruma ye konya edi free ya de mu wonum no. Ena ewo TV so awotwe no. It's so sad. Ejapade kese ya oman enya.
Sam ka se besre kokobon penfo ora Joseph Wai edu also ba bonteno penfo be kire ye de ntia ba ya from 2007 ebe pem enne Sam fini ne jama na gu warehouse one mu a esai mo meka bi kire ye fifi buafo no penfo mo meka bi fan kire ye because ya bro ye waste sika wo memu dodo projects be break nwuram so a basic ya yesi ho aye dienti ye ne tax awodo eku Ghana foi enu ebi na yiri koye sa project ya ye gya no nwura mu and say because enyo obi esika and we ya esi aba ne sa no kokobol pani bie no one ho beka from a penda na for time ebe si ora Joseph Wai edu a time obie no one ho beka it will be bana so fa ban sika no ye ne basa enye na sem but a year and year question I penifua na kokobo ano everyone penda na for peso ebe si ene ye ma bia kodem ye bobi mu ka e ke sebi enya lo sebi kronto ke bimu ni be nya sasua. But we are going to say, hey, because calculus by a see a ton, a fiddy me how many enka, you better feed over best at $30,000 near the and a ton 900 Ghana cedis. 900 Ghana cedis and a ton. Because if you didn't mudro abaform. Because if you didn't do man castle or say babeno, and then all the year 8 million quento, or say a ton as scraps. And it's so sad. It's so sad that it's happening this way. Because I believe, sir, Coco Borden Pen for Joseph Wai once again. Kudos to the National Security Minister. Say no kind what me abua Makokodon area honum. Yedama say na obi bia nso anu ebom mu ya beja pade say war turn as crabs no so yen twa mu nyina so. The National Security Minister me nsi wonom a yen kom wan ma ho kwan say yen ton fama alaje ne nkrofo as crabs. If you need about $30,000 and you're trying scraps at 900 Ghana cedis. Oh, Ghana. Yamu yamabo. Yabi am kaso toko so me akandifu a ebedwe o man ho. No de Ghana ho do. Ebe show. Me din de akwasi ensia. Ya fana sekese koma Kingdom Herbal Center. O me the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules, and a tremendous capsules abedwa so beso yasene. Me dey Asem de kadwumadi ebro frɛ 0275 804 064 0275 804 064 Kingdom Osino Challenger. Yɛde pensemu ɛtoa so.